O President Butcher Association of Meghalaya ba Estron Marwen hine kasngiula IT ka dorkas ka Deputy Commissioner ka East KHASI Hills ka kong RM Kurba ban pinpau ka jing snokya Halor ka jing Kharoi ki yo Khaïi Masi Be-Aiñ po ka district. Uba Marwen ulaong ba bon teli ki yo ki bempat penrung kerteng ki trekam tam ha ki saudong saukun ka lingkot bat milliam bat ha kawai ka liang ka ba yarap ya ka jing Khaïi Masi Be-Aiñ sa Bangladesh. Butcher Association of Meghalaya kala kerpat ru ke Deputy Commissioner berjim kiano kloy ya kini kamat kumjo ban penstom persya ya kini ki yo Be-Aiñ kat kumkaan. Jingwan Ïakynduh kadang Ïakynduh DC nama ite di chairman jong district animal market monitoring committee. Kadang ibu jing tho akmat jong I ba inpek perman ikini bala dan kanu ka jaka ka ba ni ka yo jing eti Masi bampat ya leng ba ni ka animal market monitoring committee kensiam ya kata ka lenti ke senjam bakin liak kum kabor ka ain hak bandai penduk pendam ne wan bat ban sis ya kimaru.